scholarship ko hian infiam mi ro pui tak tak kan lo cher chuak to thina ma se tun nai khan kan khot langwal pakhat chuan Indian football ko vela bar khai thut mai kumin Indian football league IFL season ma sabera khan tu manan rin lo West Bengal club Diamond Harbour FC chu a champion pui tatlat mai ani hi tudang ni lovin kan khot langwal chuanom midfield general Paul Ramphang Zaba ani Paul chanchin kan soidon chuan a bultan na scholarship kholum ngei mai khan kan sui ma sak angai ne no pangdang ang thawin kan kho khel mual hlom reu te a bola pe chawa ma se midang laka adang lamna chu a vision le a work rate hi ani Aizawl FC scout 10 anron hofwa Aizawl FC under 18 academy alu pui ta ni academy a hian a impact na san em awangin senior team a ri ro te a an lang chawkala heta hian ramchung liga amel kan mutan ta ni kumsang ni som ni khan pola kherera hilian tak athenga India Rama League ro pui ber Indian Super League ISL Club lian Odisha FC chuan aron thlang chhuak ani midfielder thiam tak tak lak rualin tlangwal tlom ngai le hoten an ring ngam pola chu in khelna mun an siam sak chhota zela awang lai ber chu East Bengal laka goal ni athun tum kha ani hialang khati lai khan mi zau zau ni lovin India Ram pum khan he scholarship midfield general hi tungi ani an zo choi mai ni professional football hi amuno manghuin anun rong ani Inviam na le club lamin formation thak tu dawang din January sang ni somni panga khan Odisha FC chuan Polanen an contract anti top thuan puang ta thut mai free agent ani ta ring maya football a chuan contract nei lo ai shom om lo ma se kan khot langwal hi atlom mai lo Mizoram aron letin ama anga be se na sang tak nei bok San Mari FC chu I League 2 khel turin azom ve tam mi amai ani San Maria hian match som pakhat chung chau khan goal nga le assist boili lai ania San Maria FC akai san pui nu chi a hian June sang ni somni panga top lam khan West Bengal club lian le sumnga tak Diamond Harbour FC chuan pola thiam na hi anron huthuta an lalut tavut mai ne kumina hian IFL Indian Football League ko bel chu akhir MMA format thar mangin single leg round robin chau ani to si khelsual bala thiang lo chutiang kara chuan pola hian an midfield ti chel turin na thok ngat ngata atopa thapui chhuwa zelin Diamond Harbour FC chu an champion pui tange nge ani scholarship langwal contract po nei lo kha khat nu loka India Rama League pui ber pakhata a champion le thei amaki ti velo mo scholarship atanga India Ram chip thleng chho Paul Ramphang Zau chan chin chu heti hi ani e in mangai na le tumru na hian khoya po min hruai thleng thei ani ti min hria tir tu ani kan khot langwal chan chin hi ilo hria pui to thinem Diamond Harbour a khel pui mizo player dang Samuel Lalmon pui te che dan chan chin po antar lang le wa to nia he video lo thlir wang hian i chunga kalom ma khonga in like le subscribe kha min lo me sakram do nia nom dewin le bye